Uburusiya bukomeje kugaragaza uburakari bwinshi cyane bwibasira targets zitandukanye zo muri Ukraine. Ku munsi wo kuwa kabiri bwarashe ibigo bikomeye cyane bitangirwamo amasomo ya gisirikare, cyane cyane ibiri mu mujyi wa Poltava. Ni igitero cyahitanye abantu benshi kurusha ibindi byose byagabwe muri iyi ntambara kuva yatangira. Icyari kigambiriwe ni abatoza ba gisirikare baturutse muri OTAN ndetse n'ibikoresho bya gisirikare biri muri iki kigo. Nyuma y'iki gitero rero Ukraine yakangaranye cyane. Imibare yibanze irerekana yuko abaturage 51 aribo bahasize ubuzima, naho abarenga 200 barakomereka. Abarimu ba gisirikare mu burengerazuba bw'isi bishwe muri iki gitero. Ntabwo hamenyekanye neza umubare w'abasirikare mu burengerazuba bw'isi bishwe, ariko harimo n'aba Ukraine. Inyubako yahindutse umusaka, haragaragara amashusho y'ibishwangi gusa. Ikaze ni Gentil Gedeon Official. Tumenye bike mu by'igitero cyagabwe n'Uburusiya mu mujyi wa Poltava, umujyi rwagati muri Ukraine, ariko hagamijwe kwica abasirikare b'abarimu bavuye muri OTAN. Bro, ntujye umbwira ko uri umunyamugise ukanambwira yuko kubijyanye n'icyangwe abantu bose bakureberaho kandi bakwemera. Reka ntera inkunga ibikorwa byawe byo gusa neza. Erekeza amaso Kicukiro urebe muri OK Style. Imyenda y'ibirori ku bagabo, imyenda y'akazi, iyo kwambara mu bihe bisanzwe cyangwa kajo, iya siporo, inkweto z'ibirori nizo kwambara hasanzwe, ibitambaro by'amazi, ingofero zo gutsapa n'ibindi byinshi. Kubijyanye no kwambara, ufata numero za OK Style hanyuma uzanshimira nyuma. Hamagara kuri 0791 67 89 41 cyangwa ubandikire kuri email yabo okstyle43@gmail.com. Wanasura iduka ryabo Kicukiro urenze gatoya ahari Simber Supermarket. Urabasanga ku muhanda ku cyapa cyabo kigaragara neza cya OK Style n'inyubako y'ibirahuri. Nyuma yo gukusanya amakuru yuzuye y'ubutasi, Uburusiya bwateguye misile ebyiri z'ubwoko bwa balistike ziri mu cyiciro cy'intwaro zitajyana rimwe zirusha ku ntego, high precision weapons. Izi ngizi zigendera ku bipimo byafashwe ahantu runaka hizewe, zikabihuza n'igihe kimwe n'inzira zigomba gukoreshwa. Zikora kandi urugendo rurerure zitegereje yuko targets zahawe ihurana neza n'igihe igisasu cyahawe. Nta kwibeshya na guto kwabayeho. Ako kanya Uburusiya bwakoresheje izi misile balistike sare ebyiri, ubundi basekura nta kubabarira umujyi wa Poltava. Ariko cyari kigambiro mbere na mbere cyari ishuri rya gisirikare ririmo abatoza baturutse mu burengerazuba bw'isi bigishirizamo abasirikare ba Ukraine gukoresha intwaro zitandukanye, by'umwihariko drone. President Zelensky wa Ukraine ati ku yindi nshuro nanone twongeye kubwira umuntu uwo ari we wese ufite imbaraga zo guhagarika iri terabwoba ko systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere na misile bikenewe cyane muri Ukraine, ko bidakenewe mu bubiko bw'intwaro gusa ahubwo bikenewe ku rugamba. Umuyobozi w'igisirikare mu ntara ya Poltava, Philippe Pronin, yatangaje yuko ibikorwa by'ubutabazi kugera n'ubwo bigikomeje, aho abantu benshi ngo bashobora kuba baheze mu bishwangi by'inyubako zashenywe. Yavuze yuko inyubako z'abaturage zisanzwe zigera ku 10 zangijwe cyane n'ibi bisasu byatewe muri Poltava. Avuga kuri iki gitero ruturage ikaze cyane Uburusiya bwagabye, Zelensky yongeye guhamagarira inshuti zo mu burengerazuba ati nyabuna mugire bwangu mwohereze ubundi bwirinzi bwo mu kirere ndetse mukura amananiza mwashyize kwikoreshwa ry'intwaro zirasa mu ntera ndende mwaduhaye. Arashaka yuko izi ntwaro zikoreshwa mu kurasa imbere mu Burusiya. Amagambo ya Zelensky yose ntabwo tuyavuga, ariko hari interuro imwe aho yavuze ati kutwemerera kurasa mu ntera ndende mu kurwanya iterabwoba ry'Uburusiya birakenewe cyane aka kanya, ntabwo tubikeneye mu gihe kizaza. Buri uko dutindaho umunsi umwe gusa niko akaga ko gupfusha abantu benshi kagenda kadusatira. Baganira n'umunyamakuru wa CNN Christian Amanpour ukorera i Kiev, abategetsi ba Ukraine bavuze ko misile z'Uburusiya zakubise kuri targets mu gihe gito cyane byihuse. Igisirikare cya Ukraine cyabonye izi misile zigeze kuri targets ku buryo nta mwanya wo kuba bazizibira wari uhari. Byasaga naho rugutungurana cyane. Umuro watanzwe targets zagezweho. Abaturage barwanye no kujya mu buvumo, ari nako ibishwangi by'inyubako bitangira kubagwaho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Ukraine iragira iturero
uburyo bumwe rukumbi bwo kubasha gusama izi misile ni ugukoresha systeme za Patriot cyangwa se ubwirinzi bwo mu kirere bwa SAMP-T kubera yuko aribwo bwonyine bufite ubushobozi bwo gusama misile za balistike. Ukraine yahawe ubufasha bwa systeme z'ubwirinzi bwa Patriot buturutse muri Amerika no mu Budage, gusa ubutegetsi bw'i Kiev ntibwasibye kuvuga ko systeme bwahawe zidahagije na buke ngo kugira ngo Ukraine ibashe kwirengera. Umunsi kundi Uburusiya nabwo ntabwo busiba kuvuga yuko bwashwanyaguje systeme za Patriot za Ukraine zose yari yahawe. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ubutegetsi bwa Biden muri Amerika bwari bwavuze yuko bushyize imbere gahunda yo guha Ukraine ubwirinzi bwo mu kirere bw'ingenzi kugira ngo ibashe gukomeza intambara. Amerika yatangaje yuko igiye kubihagaritse guha ubu bwirinzi ibindi bihugu kugira ngo abashe kurengera Ukraine. Ku munsi wo kwa kabiri, wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Kuleba ataregura yatangaje ko intwaro nshyashya zemewe zitazagera muri Ukraine vuba hangaha. Icyo gihe Kuleba yaragize ati mu by'ukuri ntabwo nzi impfu bizasaba kugira ngo intwaro twemerewe tuzibone ndetse banatwemerere izindi. Ati ubutegetsi bwo muri Poltava bwatangaje yuko umunsi wo kwa kabiri wari umunsi w'amakuba muri Ukraine ndetse ubu ngubu hatangajwe icyunamo cy'iminsi 3. Uretse gutangaza yuko abasivili 51 aribo basize ubuzima muri bitero, ubutegetsi bwa Ukraine bwahise bufata umwanzuro ko nta makuru ajyanye n'abasirikare baguye muri iki gitero ashobora kongera gutangazwa ku mpamvu z'umutekano. First Lady wo muri Ukraine, Madame umufasha wa Perezida yitwa Olena Zelenska, yagaragaje yuko iki gitero ari amakuba akomeye cyane kuri Ukraine yose. Uburengerazuba bw'isi bwo bwumvikanye bwamagana imbaraga z'umurengera Uburusiya buri gukoresha muri iki gitero n'ibindi byabanje, ariko bavuga yuko Poltava ari bindi. Buvuga yuko muri iki gitero Uburusiya bwatangaje yuko bwakuye mu nzira abarimu ba gisirikare baturutse mu burengerazuba bw'isi bari gutoza ingabo za Ukraine mu mujyi wa Poltava. Aba barimu ngo bari kwigisha abasirikare ba Ukraine uko bakoresha drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare by'ikoranabuhanga. Ku munsi wo kwa gatatu, Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yemeje yuko ahantu yateye misile hari hacumbikiwe abarimu b'abanyamahanga hamwe n'intwaro zimwe bakoreshaga. Misile zakoreshejwe niza Iskender z'ubwoko bwa balistike. Abategetsi mu Burusiya bemeza yuko ishuri ryarashwerekicwamo abantu ari abarimu ba gisirikare ngo ryarindiriye OTAN, ari naho yatangiraga amabwiriza yose. Abasirikare bashya ba Ukraine binjijwe mu ngabo niho batorezwa. Ibinyamakuru byinshi bitangaza yuko gusenya ishuri rya gisirikare ari icyasha gikomeye cyane kuri Ukraine ndetse ko bishobora guca intege abari ku mirongo y'urugamba. Nyuma y'igitero cyo kuwa kabiri rero, Uburusiya bwakomeje ku munsi wo kuwa gatatu bwibasira n'ubundi mijyi itandukanye yo muri Ukraine. Ukraine yabuze ahantu irinda naho ireka kubera yuko ibice byose Uburusiya buri kubyibasira kimwe ku kindi. Ahandi hari hatawe ku munsi wo kuwa kabiri no kuwa gatatu ni umujyi wa Lviv mu burengerazuba bwa Ukraine. Uyu mujyi ufatwa nk'ahantu hatekanye kurusha ahandi hose muri Ukraine bitewe nuko uri kure cyane y'imirongo y'urugamba. Ni umujyi kandi uri ku mbibe za OTAN kubera yuko wana imbibe na Pologne. Misile z'Uburusiya zikisekura muri uyu mujyi, indege z'intambara za OTAN ziri muri Pologne zahise zihagurutswa byihuse zijya mu kirere hafi aho ngaho ya Ukraine ko bagiye kureba ibibaye. Bwari ubwa gatatu ubwirinzi bwa OTAN buhagurukijwe kuva intambara yatangira kubera ko ubundi uyu mujyi ntabwo Uburusiya bwakunze kwibasira. Abantu 7 niho bivuga ko bahaguye muri ibi bitero byo kuwa gatatu. Inyubako z'amateka ziri muri uyu mujyi byemezwa yuko zashenywe mu buryo bukomeye, zose zirambitse hasi. Mu itangazo ryagiye kuri X, Pologne yatangaje yuko indege zayo hamwe n'iza OTAN byabaye ngombwa yuko zisatira cyane umupaka wa Ukraine kubera igitero cy'Uburusiya cyageze ku nkengero zayo. Ubwirinzi bwo mu kirere bwahise bushyirwaho byihuse nk'uburyo bwo kwitegura neza gusama misile zitaragera ku butaka mu gihe zaba zitewe mu gihugu. Mu gitondo cyo kuwa gatatu nibwo Uburusiya bwibasiye intara zitandukanye zo muri Ukraine bukoresheje misile na drone. Ni muri gahunda z'Uburusiya zo kwimura kuri Ukraine mu gitero herutse kwigamba yuko agabye muri Kursk, aho kugeza ubu ngubu imirwano igikomeje. Turabashimye rero, mugira ibihe byiza mwese. Ibiganiro byacu kuri GGO nakagaruka.
isuku niko gaciro kawe. Niyo mpamvu Golden Cleaning Company Limited yaje ari igisubizo ku bibazo byose bijyanye n'isuku. Muri iyi kampani dutanga serivisi ijyanye no gusukura, yaba gusukura mu rugo iwawe, mu nganda, mu ma office n'ahandi. Dusukura kandi hari gukorerwa imirimo yo kubaka, niyo kubaka kandi birangiye dukora isuku hakorewe imirimo yo kubaka. Nitwe kandi dukora deep cleaning, ari byo gusukura ibikoresho byose byo mu nyubako yawe, yaba iwawe mu rugo, mu nganda n'ahandi. Nitwe kandi babere mu guhanagura ibirahure n'ibiri ku nyubako ndende. Twoza intebe n'amatapi dukoresheje imashini zabugenewe, tukoza n'amakaro dukoresheje imashini imaraho umwanda burundu. Dutera kandi n'imiti yica udukoko, yaba mu bigo by'amashuri, mu rugo, mu busitani n'ahandi. Tugufasha kandi gukora design y'ubusitani bwiza udashobora gusanga ahandi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0786 02 26 53. Wasura kandi urubuga rwacu rwa interinete ari rwo y3.goldencleaninglimited.com. Ushobora kandi no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu, turi Golden Cleaning Company Limited. Hamwe na Golden Cleaning Company Limited, isuku ni igisobanuro cy'ubuzima bwiza.